Интеркултура, интеркултура. Ова е најново издание на шорткастот Интеркултура. Мој денешен гостин е Горан Башич, стручњак за човекови права, меѓуетнички односи од Србија. Горан, добар ден. Добар дан. Каква е траекторијата на Македонија во поглед на меѓуетничките односи сите овие години? Еден поглед од страна. Pa Makedonija deli sudbinu Balkana i sve ova naša društva, države su multietničke zaista, znači tu su manjine koje žive i narodi koji žive vekovima. I čini mi se da je Makedonija, svi na Zapadnom Balkanu osjećamo neku nepravdu, gorčinu, da je ovaj prostor prošao u ovoj globalnoj tranziciji jako loša. Čini mi se da Makedonija ima zaista pravo da osjeća punu gorčinu zbog toga što je pretrpela nekoliko tih traumatičnih situacija, čini mi se dostojanstveno i onako kako se i očekuje od odgovornih građana da urade, ali koje su ostavile neke ožiljke po makedonsko društvo i građane. A što se tiče međuetničkih odnosa, oni su deo toga. Prosto oni su deo toga, ali se ne razlikuju ništa niti ono što se deli u Srbiji ili što se deli u Bosni. Postoje zatvorene zajednice, postoji puno prijateljstava među ljudima iz različitih zajednica, ali puno prepreka, nerazumevanja i malo treba. Jedan populista je dovoljno da to sve pomuti. Tako da. Во таа смисла, дали е компромисот, диалогот, мирот меѓу заедниците добар за националниот идентитет или е предавство, нешто што е срамно, како што етнонационалистичките дискурси сака да го прикажат? Pa svakako da su dijalog, razgovor, razmena kultura, da je to nešto što je potrebno da bi se uspostavilo stabilno društvo. Ukoliko se društvo podeli po etničkim granicama, onda su šanse za stabilnost mnogo manje. Вие го истражувате и прашањето на демократијата и мултиетничноста. Во таа смисла, нели, нашиот пријател Рубин Земон ќе рече дека либералната демократија е услов за мултикултурно и интеркултурно општество. Од друга страна, нашите општества на Балканот, се повеќе и во светот, имаат хибридни закани, имаат и либерализам, имаат автократски режими. Дали тоа ги нарушува односите во едно сложено општество? Дали тоа ја нарушува различноста? Pa liberalizam podrazumeva demokratske procese i trebalo bi da pogoduje suštinskoj ravnopravnosti ljudi, pa i njihovih identiteta. Međutim, da to nije lako i da to nije uvek tako ostvarivo, to je da je liberalizam lako odustajao od svojih multikulturalnih i teorija i politika. Svoj vrhunac liberalne teorije kada su u pitanju međuetnički odnosi doživeo je negde 70. godina prošlog veka sa nekoliko velikih teorija, Kimlika, Pareh i tako dalje. Međutim, već 2000. godina veliki državnici, perjanici liberalnih država, Nemačke, Britanije, Australije, Španije, kažu da je multikulturalizam mrtav i da će ga zameniti mišićavi liberalizam. Taj mišićavi liberalizam podrazumeva opet građanstvo u osnovi svega, a da je stvar identiteta nešto što je naša privatna stvar. Nisam siguran da je postignut taj cilj, zbog toga što postoji sve više i više kriznih situacija i u Evropi i u svetu, a strah od migracija, migranti su neko ko nosi neku različitost sa sobom i samo očigledno je da se te različitosti plašimo. Има една инфраструктура во светот која што ги штити човековите права на меѓународно ниво. И Совет на Европа, и Обединети нации, и судот во Страсбур, комесаријатот во Хаг. Зошто земјите, еви балканските земји, Бугарија, па дури Македонија, Србија и другите, нели, не ги почитуваат пресудите од судот, не ги почитуваат препораките на Советодавниот комитет на Конвенцијата за заштита националните малцинства? Pa nije tu neka sada razlika između država Zapadnog Balkana i drugih evropskih država i druge države se slično odnose prema preporukama, recimo Saveta Evrope. Nisam siguran za presude suda, verovatno da je tu veći procenat ispunjenosti na zapadu, ali što se tiče preporuka Saveta Evrope, pa to malo ko od država i na zapadu ispunjava. Jednostavno, okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina je dokument koji je donet u jedno drugo vreme, kada je Evropa imala jednu drugačiju viziju svoje budućnosti, ona se izmenila. I ta konvencija, da bi bila delotvorna, trebalo bi da pretrpi izmene, da se prilagodi duhu vremena i čini mi se da bi onda ona imala drugačiji, da bi država imala drugačiji odnos prema njoj. A sada je problem
što se ispunjavaju međunarodni standardi i konvencijom se prati da li su države međunarodne standarde ispunile. Kad pogledate Makedonija, Srbija, Bosna, Bosna možda i ne, ali Crna Gora ili sve ove države Hrvatska, ispunili su međunarodne standarde. Šta je rezultat? Rezultat je segregacija i politike multikulturalizma koje razdvajaju. To nije cilj bio okvirne konvencije, ali kad pogledate da li je to suštinski sprovedeno u odnosu na okvirne konvencije, jeste. Државите, националните држави, така наречените матични држави, упорно се мешаат во соседните земји каде што имаат своји малцинства и тоа на некој начин ја обременува внатрешната динамика на односите, внатрешната кохезија. Дали се тие политики анахрони и зошто се толку упорни така наречените матични држави во мешањето? Pa to su legitimni procesi, znači države imaju pravo da brinu o svojim manjinama, čak u okvirnoj konvenciji koju su malo pre spomenuli, ima jedan član 18 čini mi se, koji ukazuje na to da države imaju pravo da se staraju o položaju svojih sunarodnika, ali u pravu ste, treba i tu neka nova rekonceptualizacija, potreban je, čini mi se, kad je Zapad i kad je Balkan u pitanju, jedan regionalni pristup zaštiti manjina i zaštiti identiteta. Takođe, uključivanju manjina u politički život, u društveni život, kako da imaju realan uticaj da bi se osjećali građani država u kojima žive ili kojima su najčešće i rođeni i država porekla. To je nešto što u ovom trenutku nije najsrećnije rešeno, nego je vezano uglavnom za političke stranke, vezano za političke interese i onda tu malo ima veze sa interesima građana. I onda se tu vrlo lako profilišu elite koje se povezuju sa manjinske elite koje se povezuju sa matičnim državama i tu više ne možete da govorite o najboljem interesu građana, pripadnika manjina, nego interesu grupa. Тој динамизам на односи меѓу големите заедници знае да ги унапреди правата на едните, меѓутоа оние помалите остануваат загрозени. Во таа смисла, ромската заедница е една од најранливите и на Балканот и на секаде во Европа. Има многу стратегии, има акцијски планови, имаше 2-3 декади, имаме ние 10-годишна стратегија на ромите, а тие се уште, и тоа го констатира токму и Советодавниот комитет на Рамковната конвенција, се најзагрозената група. Зошто не успеваме да го унапредиме статусот на ромите? Pa ja mislim da postoji jedna suštinska nezainteresovanost i društva, ne samo nego evropskih društava i država za sudbinu Roma. Reč je o zaista jednom starom narodu koji ima puno potencijala za interkulturalnu razmenu. Međutim, čini mi se da je taj vekovni odnos prema Romima sa pun segregacije, pun rasizma, kod Roma probudio takođe određen nacionalizam koji postaje sve izraženiji i to je ona najveća šteta koja je Romima naneta. Oni su od te svoje interkulturalne potencijala za razmenu se sveli na one grupe sa kojima se nalaze u okruženju. A da nedostaju realne politike državama za borbu protiv diskriminacije, za smanjenje tog strukturnog siromaštva koje sam pojedinac ne može da reši lako, a pogotovo ne grupa. To je tačno. Zašto to države rade? Teško je to objasniti, osim ove što sam rekao na početku, da je to nezainteresovanost, da tu ima doza i rasizma, da ima prosto svaljivanja odgovornosti da romsku zajednicu, da oni tako vole da žive, da je to deo njihovog identiteta i tako, pa sad ja zaista ne vidim da neko voli da živi u siromaštvu, da gore njihova naselja, deca i tako, tako da su to jedna ogromna nepravda i to je jedan prosto evropski jedan usud s kojima se Evropljani moraju nositi. Овој подем на идентитетските политики на екстремната десница и низ светот и во Европа, дали очекувате дека ќе внесе нова криза во интеркултурните односи на општествата, кои што од друга страна пак сакат да ја слават различноста као таква? Pa mi tu krizu živimo, mislim, ona se tokom proteklih decenija malo stišala, nije imala taj odnos, ali ukoliko bude desnica jačala, ukoliko budu populistički ove tendencije imale još veći zamah, a imaju već dosta dugo godinama, to je mainstream u evropskim politikama, ne samo balkanskim, mislim da onda je šansa za interkulturalizam ili multikulturalizam jako slabašna. Ние во Македонија спроведувавме една стратегија за едно општество, интеркултурализам и општествена кохезија, а вие преку мрежата за интеркултурни односи во регионот будно ја следевте стратегијата. Дали сметате дека со неа
успеавме да направиме некој исчекор и какви се сега резултатите од тоа? Da, pa pratim tu strategiju od samog početka, još imao sam prilike da razgovaram pre nego što je i doneta, dok je još stvarana malo i to je jedna velika ideja. Ideja koja je preko potrebna Balkanu i ono što mi se čini to je da potencijal te ideje nije iskorišćen ni u Makedoniji, a pogotovo ne na Balkanu, mada evo Crna Gora je na tragu te strategije donela svoju strategiju za multikulturalno građanstvo ili tako nešto. I to čini mi se da bi makedonske i građani, ali i vlasti trebali da opet sednu za jedan sto, bez obzira na etničku pripadnost i na etničke partije kojima pripadaju i da vide potencijal te strategije i da daju jedan primer Evropi kako bi trebalo da se urede društva i na koji način treba voditi održive multikulturalne politike. Ne znam da li je to moguće, ne znam da li postoji volja za tim, čini mi se da su male šanse, ali sve čestitke, znači i onima koji su osmislili taj program i koji su ga postavili na dnevni red i sobranju koje ga je usvojilo, a to što se ne sprovodi, to može da ostane jedna velika žal, jedna velika šansa koju propušta ne samo Makedonija, nego i Balkan i Evropa. Hvala vam na gostovanje. Hvala vama. Interkultura, 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 interkultura.